Ia. O te toi o whalofa ma whaatalo whāture. So a whamalu o le tātou o li whaolo Yesu Keriso. I le nei tai au mātango fie ma le langi le lei. I le nei fwoi tūlangi. Nei sini. I ni usawe lese i Australia. Praise the Lord. Ia. Salo nisi vanga lalangi le ua o uli po o tau a fiafi. Ia. O ua pongi safo. Ia o nei foto a whare fitu uli nei sini i Australia wa o lesi kūlea ma kou la ele i au. Nei malama. Masalo le pe foko a whale lima pea. Anyway. Ia, vi ia le ali ila ne tau singa. Marana pui puinga i leo tau soifua. Ia, va pe fo lo mātou ola. Tātou toi au lia mai ai nei tai au, ma nei asa fau. Maisa nei lao mātango fie. Ia, whātau nuu ai foi o tātou tiute ma whaiva. Ia, whapea foi ma Paul Kalama o lo fuaina. Ma whātino ina, lea taimi, ma lea taimi. Lea, ia alo mai a lea la amtaria le tātou Paul Kalama le nei tai au le talo. Lo mātou tamai o le langi. Ia pa ia lava lo suafa. Ia wha manuina lo suafa, ma ia wha neneina. Wa o lo lava suafa e mamalu, e mamana, e mama, e ato atoa. O le suafa e manuia ai nuu ma ainga. O le suafa fo i ola ai tangata, ua tau au na umatu le ola. O le suafa fo i saoloto ai e o nofo polonga, ma mou ai le to o manga, ma le malo longa i so tangata. O mafatia i ti ngā o le olanga nei. Me le mātou te whapea tuai le nei tai au. Ia tu maupea ia te oe lo lava vi inga, le whamanu ma le whanetanga. Nei masa uma e whavavau lava. May the name of Jesus be praised, be exalted, be adored, and be worshipped and be lifted up in every singings, adoration, and exaltation from our hearts. To you be the glory, power, honor, and praises, now and forever. Ia, mātou walau fo i ngā ia fio maia, mawhutaina i mātou, si mātou Paul Kalame o le awhaia le nei tai au, a wafo le whasoina o lo finangalo, a vea manu i tau mo whamalosi le whatuatua le au pa ia, pia fo i la mātou au nanga, o lo whaia nei a te oe malo malo, ina ia vi ia le suafo Yesu, ma wha maro si ai o mātou loto. Au sauina i mātou le toto le tamai mahamoe, to lau api lau angelu le mene. Le whai uina i fole nei maafutanga i le fia manuia. Fo i le vi inga ia toe, ma lo suafo Yesu. Amen, amen. Praise the Lord. Ya. Sura tatou pese le e mai. O lo suafa Yesu e. E sili suafa umalava. O lo suafa Yesu e. Tata ilona suafa emawai la ole amioto ei fo io apa awalo fa tato te malolo o lo suafa sue e ma benata lita
maluai na whana ne malosi ole angea ia matata ilo na sua e mawai na olea i o tami o tonu e ai fo i o apaualo fa tatou te malolo Olo suafa Yesue levai puna sililena inuai Lalail angasala ia matata ilo na sua e mawai e la olea ami oto e iai foio apaualo fa tatou te malolo uma. Amen. Hallelujah. Yeah. Ia ona whaira tātou tārsanga. E lea te si suafa. O le suafa lea tātou te wha me melo iai. Ma ave o mai eilo tātou le lei mo le tātou malos. E sufi e foi o tātou loto o tau whina ngalo mo tātou loto. Tā pua i le nganga ato mar wha maoni a te iaso uma. Amen. Ia, toi wha tālofa ma. O whalofa toi le tātou ainga o e omwhaina mafuta ma le nei tai au. Ine ia ipu le sātongi pau mai Samoa. Wha pe wole whalitua e asua malie. Ia fia i Samoa. Ia vi ia le tua. Greet you all. Name of Jesus. Ia foi whatalofa atu le. Mai ta ia Lavina. Greta mai Minto. Inei matohu. Ele mamao tu lava. Colin le vesi sa vea. Ia whaftai le mafuta mai le nei tai au. Ia wape foi se uso pele ia sua tu ma le lifano mai Amerika. Ia vi ia le li. Ese le whalitua ha tesa i whata. Ato mafuta le nei tai au. Ia wape foi le sunga ia Pastor Mikaele Bretta. Ia le li. Ato mo le nei avanoa ma le nei lao lao e mafuta ai. Aleluia. Ele le ia le atua. Ia ole whaua wina la o le tātou. O le aso sfuru tolu nei o le tātou devotional series. Ia o le alo whauru talaina wapea. You have a unique vision. That is the part 2 of our series. O lo ia te oe se manu lauti po se tofa mamau. E matangofie, e tāua, e ato atoa, mamau tinoa. But for this morning, I will share to you about how, that is our topic for this morning, how do you discover your vision? E whape wheo na e mauainga, e whape wheo na ia te oe, no o mai ia te oe, ia le manu lau tipo le tō whama maole. Amen? Ia via whaitauina la salama tōru fitu whai upe wha. Psalm 37 verse 4, from the New International Version, it says, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart.
not the desires of your eyes. And the lust of the eyes and the lust of the flesh, but the desires of your heart. If I say more vape, ya fia lava o ya Yehova, on the four inale ia ya te o mea mana o ye lo loto. Ele amatanga fai fia ya Yehova. O yaso uma ele nga o la sa. Ele nga o kai mvonga ki fa no kula e o ki. Fa no ko e manga o mia se so so. Ala kala kamera le eu susunga eu pese vo eu pese loku ve me susunga ka pese loku ya. Nga le o ki nga inga ko inga polo makua ia po manga mia fe ka ko so so. Le ele fa penga le principle me. O le principle me le fa mai. How to discover your vision. Saurola I le pe fa malo sel fa salam. Delight in the Lord. Fear ile tua. That's the criteria o le mea o mai ai. Le satisfaction lo loto ma e lo ai le mea le tisaya kong e kong lo loko. O le sila mea ka ua e mankua. O le mea ua tu e le tua iate oe e ke whaanga ngau a kuai lo loko moia. Ele o le ku inga ngau o lo loko malau wa ai malau mawhau is the desires of your heart from God. Amen. Have you discovered your vision yet? Wea te oe wai maua lau tō whama mao o le manu lauti. Ia pe ona tau tala no so atu te leo tai omo vai. Some people translate vision I le usaha moa le o le whaalinga. But whaalinga comes from revelation. And revelation means something to reveal. O se mea ua whaailoa mai ake oe. But o le tō whama maua le whaasa moa e a ule tātou upu lea. O se mea ua ewa ai iai. Ai ke le I o iai. E manga o mia lalo ngā lue inga ia e o iai. Amen. Pe o le winga lo upu lea whaasa moa. O le manu lauti. O se mea ua whaakuinga. E kako ke ngā lue anga iai. Le tātou o iai. O le ngā mea. Mai le ali. Pe on whai mai le whai upu e wha. Take delight in the Lord. And He will give you the desire of your heart. Ngā ke au maia ia te oe. Ia te au. Makako uma. Le mana onga le lei lea I tō tono tātou loto. Mo mua ia vi ia rona suafa. Ia manu malo ina ngā le larolangi. Ma ia enjoy ia ia oe. Ia le mafuanga na sau le larolangi nei. Ai mai se recreation. E ke le ka walu mi whare kalapu e whawhiawhia lo mafofau. E ke le ka walu e. E awhia. Whakau mai sau pusa vai lima. Pe ingu sau maruanga. E ula sau maruanga pe. Whaingi au ko keininga ia. E whawhiawhia. Le ai. O le whiawhia ke maua mai mea le larolangi ringi. E uma. Uma longa o ngā. A le whiawhia ke maua mai ina ua mawhanwhana. Le rua mawhtanga maleri. Pe ke ala ange o le lau mori walo ia. E o ke ia le mea. E ke la kua au. E se lau. E se loi lei. Lei lunga o le awhia. O le lau mori ia. E wha mawhanwhanga aingu. Kusa lava pe tumu lau penga count. Po ua ngao ngao. E ia le cho I ko ngololo. Because e ke tuastinga le tua. O ia o Yehova I wai. Nga ke au maia mea te o iso se kaimi. E ngao ngao ai. O le desire of your heart. E o ngofea e leo le desire of your eyes. Lango ka kou e kupu le mangao. I me kilo kile e iau maka. Ki kilo e iau kako maka. Ki kilo kulo o manga ia lo fulea. Ki ale waru ei. Ki kilo kulo o manga ia ka vale lea. Ki kilo kulo o manga ia le fale lea. Ki kilo kulo o manga ia mea aile. Ki ale uko singa iai. O le loko le kokong. O le loko le kokong ua oe. O le ku ia le tua le mea le lei kokong o lo loko. Inga ia mawhaio ngā ngau a koi lo loko ia ke ia. Kusala o le tua ngā ke o ia e richi nei tinga le mea le kokong o lo loko. Le vision le kongo I lo loko. E ka kaula o ngā kako fia ia te ia.
e lo le fia vongale lo la kungal ka pese ka lo ki kala le o le fia o lo wola i se o langa mama o lo wola i le ami o tonu o lo wola i le fa maoni o lo wola i le paia o le atua o lo wola loko maualalo ma le loko alofa wanga ele siko nga me vongale fia le kua ai ma kwa au ka fa mangalo so fa mangalo ko fa ngalo e mai also I love worshiping, I love praising the Lord. Ang skama imea la vai mingoi mai Amerika. So ai te ika vola ka wa o ngofo. Ai ka oso upu mamafa upu venga. O le winga la o le upu delight. Ku sala wanga ngau lo loko. E mafuka i le nga ka ileri ai ke fia fa longo inga. Ke fia langonga. O le mea le tala no mai ele nganga pa ia ke o ele ngaka o ana musumusunga ha o le upu le o fa fela ve o le olanga ne o i fa fika ma fuka ile ri ke fai kaulanga upu ya so kai mi you can feel his presence and motivate o ele upu le so se me ke ai e a fua mai inga ua e la ngonga le upu leo. Ura manguia. Ai so se me ke e a fua mai i le kuinga ngau o maka. Ua ila. E alua ke e ua pase, ua pisa le mea. Vai mai, e ka ua le mea ngā ka ua ke le ai. Ia lou la ngonga o le rua mafutanga ma le atua peo veme. Take delight in the Lord. He will never satisfy you. He will never bless you. He will never give you the satisfaction of your desires or your heart if you're not in line. If you're not get along with him. Yaso lava makaimi O le mele tu elo loto ele meka o le subconscious mind. O le sub. It's a prefix. O upu voi e wha popo I lumo upu. Nga ke suia le meaning o le upu. E pe o le re, o le sap. E le o le sap la, o le conscious o le mafau fau. A le sap o le loa. E le o le maua lalo. Pato lai piko I lalo. The lower mind. Subconscious. The mind which is, and the other mind. O le conscious lea. A le subconscious lea. O e mai mau. E kula ia le tua le desires lea le ia le vision lea inga ia e discover inga e manga o mia la lo mafuka ile ali ia so inga ia e discover inga pe se hard drive wanga le ola e store mai au information pe vo manga kaya information wanga I ma documents o ye I lunga le screen ai ka ngole download anga ile hard drive e ila iskai mi wa kaunga nga fufuru le hard drive o le kele o le la pisi rai ai wa kaunga vese e kaunga ya go delete ma kilingi uma le hard drive ai fa kumula I mele le awale singa me ma fu yonga ngofo pele pizza des ma le enka yoga ko lo langa la ye go kongo le hard drive le oi o lo loko lo subconscious ai manga o life fulfill our vision. You need to delete all those dirty things. Ai mai fa longo yai mai le ninga mai se mea. Ya mai se lo pass. Ele nga kai lo ainga po lo ngu po awo. Inga ia mafai onga e manga ku fai ngofi inga e discover inga. Ma e manga ku le mele leile o ku ele tua I ko kongo lo. O le mafa fau ia. O le pe yo se pero kwa vonga le o ya so e need le fit ma fa aleluia le fe mai kala ala apostolo transformed by the renewing of your mind but some subconscious mind o inga le store mai information kaua e nga molu nga e ke kango wa mai fongal e kaulanga ki kilo e ola le menga ku ele tu ko lo what is that desires that God already put in your heart e ka kaunga discover inga you fulfill your purpose. The reason why you came into this world. The reason why you were born in this world. The reason why wa ave oele tua ku Amerika
New Zealand, po Perkangia, po Samoa, ia po Australia. E iso ka ko fiu e fialu New Zealand. Fiu e fialu America. Ai le ai ia le vinga anu. Ia va person wanga le hanga ele ko e ki au. E ai ava pai wa try fa fia ele ai. Lo inga la finga lo le ku ia o Samoa. Ai va ve pe e kasi alo try mo lo wa ki New Zealand pe Australia. E inga finga lo le tu. O inga mo fa inga fa ka u. Ele o New Zealand po America po Australia Perkangia the best spots in the world. No, ele o le excellent spots nga mo gako. O le best spots in the world for you and for me. It's in the presence of God. O le meo lo yele mamalu o le tua. You can feel all the time. Le whaalongo inga le langonga le atmosphere. Mea ko nga le kupu ye ke nga. Ai fai kau ele kene se mua mua mar kene se rula. Se anga sala. Le ingi loku, le ingi siya me nga fai e. Nga waka mua ma eva ma le mamalu o le li le nga ufiki ai la ua. Ai nga uoso ma le arki a apolo ka sa ve usolo ma fau fau. Mai ungo whale kongo e. Ia le ara ua o mai lor kene se longko. Kau mai ai le kusiri le lau pepa unu mulu al whaaringa. Le ai kau whaafo i kako ule mele sa iai kene se mua mua mar kene se lua. E mga mea la le discover e oe lau vision lea. E a fua mai inga ua delight lau loko i le tua. Amen? O iso ka kou kai lua se fulu, kai wha se fulu, kai ongo se fulu kausang. O la alawa e iloa e oe le mea lea. Mai fua mai. Langa i whakua e saua i le tua i le sa. Whakua e saua i le kua i kai mi voi ke mga mi epto sa. E le whapeua. Or point fingers to anybody. No. It's a challenge. This is a challenge for you and for me. Mo ka kou ia so malava. Inga ia discover ka kou le desires lea le lei. Le positive desires lea. Le tu ele tu tono tatou loto. E mawhai ai onga fulfill lea. Ka kou purpose. That is how you discover your vision. When you are delighted to the Lord. All the time. And every day. Ia so e pe ongo whea. E renga o kai me ke manga o ai. E renga o kai me e ke ngongoi e ngi mewa e manga o via. E renga o kai me ke whao ioia ku ai whaanono manu i le tu i se meo manga o via. Le ai. O aso e whai male le Roma sukas whai upo elua ima. E le sala mō ia le atua iana mea e fōa i fua ina mai mō lana whanau. Ia, a waile sala mō ia le atua iana mea e fua ina mai mā lana whanau. O le mea au mai le atua ia te oe. E le koe riftoa ilong fingalo. O le ale me o isi laka aka e mai le atua lea. Le aka mai fo ngale ua. Fia se fulong ki ke li ma ngā whailonga maurulunga. Ma pele o ka koulele yo ia ma pesot. Wa wha au ke lele ko le ai. O ke whapenga. O mea umau au mai e pe ke le pela i kiki mo ke oi. It's all for the glory of God and for the edification of the body of Christ. We mo mai. O mea pe ke le pela i kiki me ke foi. Le ai le. Ma vai foi i ku fanga me voi nga saulu makai yang fa makala Yesu avele lima iles avele lua iles avele kasi iles ngalu lua le lima ngalu lua le lua ai boe le kasi we vai kasi le menga va koi fa ngo fi ai pa ye ora me foi ya ele ai ele se me ai vo pa pa ye al kaka mo ngalu ngalu inga le lima ko mo le silima ye sa ko fa mangu ye matai Aleluia, ya mo le lu arkas. Pai sa lo vai mai lo kalan makai. Tuli lo lai fafo. Awange o vai ku ya oi kongui. Ar fafo. Ele salamo. God's gifts and his calls are irrevocable. Amen. Ele ma foi ko fafo ia ele tua. Le mele le wana ya au mai ke. A fai la ke fa kamalai. E ke le moa. You know, vision possesses you, you don't possess it. E whaangai yoi el ko whaama mau ma le manu lautile oe. Ele ngalo ngofo e whema ia ngau laku ngā kusia le lima. Peo supervisor.
pe o makai kufunga vonga nga fa pe le ai o le vision o le mea le ka kaunga nga yoi ka ko mi ngoi e ka ko no matter how many times ua ngalo ya ke o e mea le e ko fa fangu mai lava e le ari amen langa manga ole tua ia umalo soifua umalo wola male lalo langi ua fa ka ngu le mea nga mafo nga ku mai ele ole kele waso yo la ile olanga ele se me fa the oldest man in the Bible 965 years of his life. The only thing that recorded in his life, the day he was born and the day he died. Ai mase mea nga wha mawinga. Au apel amole ka uka kor ka maola whatutu. Ma maole me nga la amai. Sau sero I kanana. O ianga a maka ai. Ia le malo. Le waka ungi o le malo Israel. Vision is the idea that never leaves you. The dream that never go away. The passion that won't subside. And the irritating desire that is so deep. Amen? Wewe mai le tāua o le me pe a whai e ti light lo roto I le atua. That's how important so le mafutanga o e ma le tua tātou mo le atua. O le pipi I o lo roto I le li. Ia ma penga fo ngi kai au. Ea mai anga ngafi, ea mai ngi kai au anga pō mangei. Ea ki whainga luenga, po wangau e whainga luenga. Usa po le ale kele o fe au ma kiu ki o le ngā luenga e, awangi e se lo loko maleri. Pa penga fo le pa e aru fale. Usa po le ale kele o mea e whai akuai, loko lua malau wha ngau makaka, awangi e se lo loko maleri. Ia pongi whala vela voi e kupu I sa mo. Ia, umar sa whai, whalenga, maliu, reunion. Awangi a vele kele o mea pressure mai o e kangaka. A mea lua se lo loko maleri. Vision is what you keep seeing, even when you close your eyes. Sa peke mo ingi, e kei loa kwa le manu lau ti leo whatuina, lango le mena tu ele tu e tono lono. God has placed your vision within your heart. Amen? Ia wha mahongi la lo loko e mafuka I le yaso umba. God's will for you is as close to you as your most persistent thoughts and deepest desire. Amen. And may the Lord bless your hearts this morning. I suggest it's alu faitau salamba tol fitu o upu tolu e o le valu. Ia sang fa pula ina I pela wa ai malo loto. Ile awala e te mauai e tō whamamau ma le manu lau ti o tu ina ele ali I ate oe. Nei tamane nei tae ao, ia vi ia lo suafa, ma ia whamanuina lo suafa, o no le tatala mai peo lo finangalo e ala le musumusunga ngā pa ia iai mātou. Ia mātou loa le mele leiwa e tu ina ia mātou loto. E mawhai ei, o na whātau nuuina e mafuanga no mātou o mai le nila lo lang. Ia ma vi ia lo suafa, ma whawhia whina fwoi mātou, le soifuanga ma le olanga o mātou iai. Ia, whamanuia I le uso ma le aupa ia o mātou mafuta ne le tae au. O auna missionary tawhai fio le larolangi. Le uso o sawa inga ono le mau e winga ia te oe. Ia hanga le leila o fio ia I la tau. Whamanuia fo I tai o malo. O e o lo whaia finfilinga ma whai unga. Mo le manuia o tangata lau tele. E maise le nofo le lei o le larolangi mātunu. Ia, whamanuia fo I marmatou te talo. So ni atu te tai o Lucia ma Ukraine. Ia whaia ia ni tala noanga e mawale nofo le lei ma le file mua tangata. Ia wale nei vai tau le lato wholanga. Ia la mātou te talo lea le nei aso. Oe o ngā lulue. Ia e maise o aonga. Ia iei lau pui pui ngai ai lato. Ia whatanuina le manuia. Ma le fia fia. Ai fo I le vi inga ia te oe lo mātou. Tua la mātou te talo lea. Ela la vai lau suafa Yesu mātou wala au mo lea tuai. Amen, amen. Praise the Lord.